Yama kimwakili Amiru ikinenkanite utungata botheri na kurungamira nthukimbithi 46 barabarethirite baikairwo mpini bakiringanitha kuna maandamano ya igoro miru 46 bangi bao nendi na itho nibethirite bakinenkairwo nthinji ya kuruta ngui mwanya mwanya kambini chechibondo kinya ituone bya borithi. Mwakili ba nkuruki bakiari baugite baitayari kunenkanira utungata botheri kiri bara bakwenda kwebelia mubunge wo niborite kinya rais Ruto gutigira kamiti ya mianka na ithurano nibanganite boya kenda kuthikira matheta yamo nikitwandetwo muthuri Muriuki na Chikinya. Nyuma ya maandamano kuthithika muthenya wa igoro ajendene muthenya wa Kangangi antu 46 barekirwe mpine na muthenya wa Narua gukinywa ndene koti ya Meru bakirigurwa mathitango indi amuna bubu ngwatano ya mwakiri ndene kaunti ya Meru ye jamwe na kubatetera ara muthenya na bombite kurokua ukiana ndi bakitha bagitungatira kibungo kia ome antu ibaragwatirwo igoro na aruiro bakureti koti antu 46 na muno aritwa bakuma colleges chia around Meru na baragwatirwo bethithaia peaceful demonstration na ba exercise right chiao chia go picket area ego kubaliwa ikatiba na aruo bakuretwa koti be 46 na bathitangwa ati ibarareke riot mawakili ja Meru aja tukwija mawakili nkurukie 30 tugutetera antu baba tubatetera muno na koti yotuthikira na bakurekerwa nokue na bero baite ngugi kuma thaa 8 mwanka gutukare na particulars cha kuga riot na kanambi so twatatu abera bonde ba plead guilty betekiria mashtaka na bero beta bagatumikire kibungo kia ome kana ira twitana non custodial sentence beta batumikire na ukegichibo kutharatheria njira na ukura ingi maiga na mbi na tiba ni gwetekiria picketing kana peaceful demonstrations so wethero bugita kuitetera na kuchi express na njira itena thina batu turaja mawakili ba Meru turuga tukauga tukeja na tukaja na free services ora twathia na Arua mawakili nkurukia 30 amana bubu mwakili baba bagwite bageta na mbere gutetera antu bageta maandamano ne nonto maandamano ne kioto gikatiba kwa batu turenda kugo twe mawakili rights ira chiege katiba ite omba kwa curtailed na antu bakama kwendene Kenya kana Meru tukendelea gutetera antu as long as antu ibakuthithia gintu kiria gigwitikirwe katiba na sheria eji ndegurwe katiba na indegurwe otongerwa na sheria untu bora urakorakarie goro yantu tugu express frustrations chao na katiba ne gwetekeria antu gweta ku demonstrate araba kugweba kuinywa nuntu utenjera ingia antu kurikania thirikari that baraba boikirite gi utongeria ni antu na igio antu barathithia goro kenana ndi thirikari karekiri kana gwa that rira parliament remo kuthithia oversight muinge juju kathithia oversight bebo na igoro ibyo muinge barathithia they were doing they expressing their voices na kuthithia oversight kurikania thirikari ku overtax antu kana kuinyeria antu kana wenyangia bwa mbecha kana kutumira intobia antu intobia bothoku antu batetekeria meya hiyo tuga is another liberation of our country. Our Mau fighters iba fightere na batu tuduga the young people are coming out to fight for what they feel it is right and just. Na inya barabe na anthe batongeretwe chairman wa UDA Jawere Ndikiri inkuigwo geta nau ukiuganga murega na bangi batongeria nga maandamano zai national wide na tatere ti murega konya murega kethero atino jensi ikaandamana kogo etokea raia rungune let face on ito tirimane one on one mondo kwa mondo twaranirie za ukwariria na rungu nguruki bakiuria karima Meru ukeja kuthuri bakwenda kwinga MP wao mwakili baba bakabatetheria na kubakirira kiwatho uraba buri kutha bakithithia MP ora wonde tukuigwa tutigukena nawe tawe twaja turigwa tutigukena nawe tuketa kunanga into biawe but itwambiria kuoja signatures cha kubaricall na batu tu mawakili tu tayari ku represent our young people ikenda bomba kwithira malalamishi jao kana kirero kira bena kyo ikikuthirikirwa ni thirikari. Onto IBC is not properly constituted nonto ito kuona recall ito kwenda ku evoke that crowds ku recall abunge bamwe ito kuromba president nombe ku constitute IBC na inya bunge
champion that ikenda twithirwo twina properly constituted IBC ikenda process ya kurikora bunge baremetwe ngugi ciao ithirwo on course na Kenya batimama Gen Z tio millennial generation ethira itwari no gua kwi bara bati no gua botetera haki ciao na nthiguru njega jayo Kenya. Muthuri Muriuki, Oru TV, Muthirio Kangangi.